Menta perlok anuan raipi ya ka kubur ka kabayade bet ka rikasi ke jongi. Don pelat hadu ndrus pa lan nyus pa teli. Ki wan stur hapo ka rikasi ke jongi. Kalong ka jing sarong lane ka jing kerku ya ka jala ka jongi. Sai sutu hi mapi. Ino faki ki bayade bet kene ka kubur ka ba menta ka sngi. Te kane kadai ka jingker kabala ker khnang na kabenta kitu kiba mat yaka namar kane kadai ka seseni sipo kalong riat takadau lada kere kane namar ba yo jak burom gari kasih takadau ba kuak ban ker da kane khnang ban like na kajing hab jung kibreu amar yo lese yo don ki bahap hakanore kanu kapor shani sepo tela dahap kibreu kalong ka jing laran na kamta kinong elam apo kajala ka jungi takadau ker khnang e kane khnang ban like banom hab kibreu sepo artat bakalong riat sepo takadau apa pej ya kene ka jingker kalong ka itenat hadu kata-kata rela da pej ya kene ka footpath ka bolong ka itmal famula namar haba pej ya kene la ipu la iping rela da bang passion sipo bat kalong ka ba susi namar ba dayat long kuru khoram te haba ya de kene ka kubur vlog awan ra ipi namar ba kalong ka jingker kulan ne ka jing dunong hapo ka jela kasih ke jungi namar hadu ndrus pa nyus pa teli kuen stur kidon hapo keri kasih tekan jia ayu ya kecela ke jungi stu i mepi perlok kalau ngejing dunong ne kalau ngejing kerku ne nak penta keri kasih ka bait ke jungi te perlok aku awan ong tang kene ka we pada ka like lane ka dei bandon wan stur hapo kecela ke jungi yo lese kawan ra kajing lane kajing baharu saya komen hi perlok nomor ban ong ba nadon wan stur hapo jela kajungi kan manra kajing bahate ya kata perlok stu hi mapi pilak ban jerap komen lang na kamta kane ka jing wanra ka sorkar kajungi nomor ba hapo ka kri kasi kajungi la jelai tang daki wan stur sudah saya sengutu hi perlok saya harap like share and subscribe kini ke video kenang bang like ship mit aku ipat ke video ki bayar dapat ke jela ka jungi tang kini kuble sibut